lokal. Ayun, sa linod dito ay Ubog Bridge, Idol Dennis, please come in. Yes, Idol Lawrence, permit, ugbog na, inubog talaga. Iti barangay Kalagit, Paway, Ilocos Norte. Aga po iti panakiway, di groundbreaking ceremony. Iti may batakderen nga rantay, kaya nakamat nga barangay. Naman, nga ti pundo, ket aga po iti World Bank, babayan iti program, iti Rural Development Program, iti munisipyo, nga umaguti, nasurok na 100 million pesos only, Idol Lawrence. Inimatangan di pinabagay iti ADAR, NDA, agraman ti DPWH, iti panakiway ti groundbreaking ceremony, iti lain nga kalman. Maragsakan, nindiyan sila galano, aga po ta nabayag na yung inaw, tinupweto, ket na pumuran, iti reto yung natawain, ket manamnama, iti panakiring basnan, ayin na 2 or 3 years time, iti time frame, iti panakay, ayin implementar tin kamatata nga proyekto. Second, iti mayor, malesen ton, dato iya travel time, nagturong iti sendro, kaya sa Barangay Kalagit, nabuta shortcut ton, kitanandang, ang turong iti munisipyo, wano, iti sentro, iti Power, Ilocos Norte. Sumati naman tayo, ini Mayor Sheila Galano. Nindag na ikat tayo, amin ako. Nakagasgasot ka ni Katatili nga Power, hindi na bayagin, yung arapaat ni Kep sa Patumpalen. Di pa nakaramid, Talitay, nangat-ngat. Iti Barangay Kalagit. Dito yung programa ako nag-review iti 2022. Later pa siguro iti September, aday sinatendaran ni Aki Scale Up Program iti Department of Agriculture. So, na-encourage kami manan na mag-propose iti talo na programa para iti nakaway. Amo tayo mag-apo nga dahil ito yung pag-bridge pinabayag na inararapa, especially dito taga-barangay Kalagit. So nga nakagasgasat kami sa uray, ado nga ugat, ado nga danag, ado nga puyat, at nagbalinan nga may isang realidad. Ito kalkalagtuhan tayo nga pag-bridge ito barangay Kalagit. Ma'am, matagalit iti bagyo, malakon ito ito nga well, mumato nga niya itanong na ito nga tayo na tayo, kasay ko siyan talitay, nangat nga ito, dito innovation na dito, maaranid, narantay, ito yung wain. So, bumalang di dagon, ipakaprobala itong project? Ang yung iti RDC nga kunada, sinabi na abbreviation ni iti RDC nga paway, pero rigat banag kaya. Kasi kunata yun, narigat, may isang programa, yan, kunata yun, dito may isang nabayag na narapaap, si tagapaway, masapol na ma-accomplish at na nakastaket ang galing nga legacy 10 mausari ito tumasarlo nga generasyon. Sa primarily, dito nga rangtay, ket nga may patakder, at nun, ma-lesson tayo, dahil oras, itagakalagit mo, may sentro, iti mano nga minutos. And then, kat ang balintong na may sa na tuyong halain bigitin kabaranggayan tayo ikalagit kan tayubog, lubigat tayo kaganibang na ining ipurimaw. Okay, nabagati Mayor Pai, Idol Lawrence, nga ti implementasyon to, iti project ket under supervision to, dahil iti maseknan, nga masapol iti panakasurot, namano iti specification iti plano, sunod masurot ang iti house show project, Idol Lawrence, talaga nga stricto, iti di masitang agency, iti implementasyon iti project unlike, iti kasalsada ko mga kurang semento kurang lantubuhaan. Nakastoy na PRDP project iti talaga stricto, iti implementing agencies, kaman batong pang iti specification, iti baysa nga proyekto. So, congratulations kay Tiga Paway, kadaman iti sa valify nga project now, more than 100 million pesos di valor na under PRDP program iti Department of Agriculture. Dama po rin ti Power Permit ugbog na Idol Lawrence, Idol Dennis Elitio at Aramen.